E whai haere ana e nei uri I ngā tapu wai toimaha o tō rātou tupuna a apa hāpai take. Kei a mātou nei he kōrero ko apa wete tāpiki te tākiritanga o te ata. He kōrero I whakapuaki nā e o mātou nei tūpuna mai pare wānui, e tētahi wāhi I roto o rangi tīkei. Nō reira, ka mohi o tātou ki taua kōrero e pāna ki te mahi o apa hāpai take. Ai ki ngā kōrero o Roka Broughton, he kōrero tēnā mō tōna mahi ki tētahi pakanga. Engari, he iti nō e rātua ngā kōrero e pāna ki a apa, ki taku mōhio I noho ia ki pūtawaki, kaore ia I heke mai ki enei wāi, ki a rangi tīkei, nā ona uri, I heke mai, I kawe mai I tōna ingoa ki enei wāi. Ki taku mōhio hoki he maha ngā iwi kei rātou he kawai heke iho mai a apa, ko te rere kētanga ko mātou te iwi I hāpai I taua ingoa. Nō reira tēnei te take ka pirangi ki te hoki atu. Nō te timatanga mai o te kaupapa nei I te tau 2015, ko te wawata kia hoki atu ngā uri ki te whenua tā ngai o tō rātou ngā tupuna, a ki roto o mātātua waka, ko te āpopo te rā. Puna te wawata ka hoki atu ki ngā wāhi pērā ki a taka ngā apa, wakarongo ai ki te kōrero ki te wāi. Ka haere ki te whare e tuana I roto I a Ngāti Manua, ko apa hāpai take tōna ingoa. Ka hoki atu ki rātou, pātai ki rātou, ia te take o te ingoa apa hāpai take. Ko Caitlin Huaila, he uri nō te marae o whangaihu, kua rima tau I nai nei te hāpai nei I te kaupapa. Ko tai ia ki tōna tau whakamutunga, e poho kereru ana ia I te rere hua o te kaupapa nei. He pai o ke whakaro o te Mārapi Tuatani. He kaupapa wakapakari rangatai o ngā wairiki ngā tapa, hei rangatira moa popo. He kōrero whakapapa, he kōrero he ture mo ngā rohe o ngā wairiki ngā tapa. Ka akuna hoki mātai pēhea, hei tū, hei karanga, hei whakōrero, hei tingata wāta, hei karakia, hei mahi ngā mahi ki muri, hei tunu kai mo ngā manuhiri. Tino matuku ai tuai tumatai. Nā te mea kāre ai te mohio I tōku taha ngā wāriki ngā tapa. Mohio anaki ai tōku taha ngā whārangi. Nō reira, he mea matuku haru mai hei kite I nei rangatai katoa. Ko Katarina Hina te pau whakakaupapa o Māripi Tuatini. Ko ia tonu tērā te pau tuara o te kaupapa hoki. E manawa nui ana ia I te momo o ngā rangatira I tutukitia ai I te kaupapa nei I roto I ngā tau. All right, look, proud in the sense that I'm one very small part of that journey. The Runanga is one small part of that journey. It's about the whānau. It's about the connection with their school. It's about the connection. It's about everything that contributes to that rangatahi's journey. And what we've found is if a lot of our rangatahi, once they get to rangatakapu, they go away, they travel, they work away. And, for our rangatahi, it's about keeping them grounded, giving them a foundation so they know where home is, where to come back to. By exposing everything that we do as a runanga and as a marae, it gives them the wakaro to come back. Go away, study, come back. I've got something to come back to. E toko waru ngā tauira hau, kua utaina maira, ki runga I te kaupapa o Māripi Tuatini e tēnei tau. Nā whai anō ko etahi e tino hikaka ana, ko etahi atu e tino weri ana. Aha kua tērā, kei konei tonu ko ngā tuakana, hei āwhina, hei tautoko I a rātou. What are you most excited about? Credits and basically the experience of learning of where I'm from. I think it's really good that I get a chance to be on Mārapi Tuatini and that I have my sister here if I just need anything just to support me. And since I'm the fifth sibling that's been through Mārapi Tuatini, almost getting to the end with the last sibling, but yeah, pretty cool that I get to be on Mārapi Tuatini. I taku mōhio tētai, engari kaore au I tino mōhio kōwai atu, ko rongo wau ko Ngāti Whare, tētahi iwi anō e kawe kōrero ana e pāna ki a apa. Kaore he kore ki roto I te teko, ki roto I Ngāti Awa hoki, e tahi kōrero anō. Koina te mahi nei, te haere ki te rangahau aua kōrero. Hei te āpopo, wehe atu wai te tira o Māripi Tuatini ki te pūtake o te maunga o Pūtauaki. I reira, ka timata mai tā rātou kapo I ngā kōrero o tō rātou tuakiritanga. Te mehemi, te reo o te uru.
te reo, te take.